o theeleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite. Re tloga re lemoga ga botsebotse gore ba bangwe ba lena le belile go boloka meloko le metswalle ya lena e setse le setšo sa mafelelo a beke ye nngwe le ye nngwe mo re tšwago ka mmetela go ya go boloka meloko le metswalle ya rena mo mafelelong a beke. Ba mafelo a Bolota Bahu magagišo tabe ke yona re yang go lebelela yona. Ba mafelo a Bolota Bahu ka mono Africa Borwa, South African Funeral Industry ba bile ba tshwara leselo ba le sello mo bekeng ya go feta bona le pharela mane ya go kgawa ga matla mthagase a ba khotsofatse le bona le ga tete ba re inamile e ama industry ya bona go shurukudu bile e ama la go shisha ka baka la gore nako le nako ba dula ba timetse mthagase le bona ke ka fao e bilego ba thotheletša malapa gore lena batho ba malapa lena batho ba gabo batho ba ba tlhokagetšego nna go ka ba bjang le boloke Bahu ba lena morago ga matšatši a mane ge ba se no tlhokofala ba bangwe le a tseba le be le kgona go beya Bahu ba lena beke tše pedi le sa emetse mamma beke tše tharo bjale ba Bolota Bahu ba re ba na le tšhišinyo mane ya gore batho ba modimo go ka ba bjang ge re ka boloka Bahu ba rena matšatši a mane morago ga ge ba ile ba tlhokofala. Taba ye e tloga e ama malapa gampe kudu ka dipeakanyo tša bona tša poloko ka kakaretso ba gešo e rile maabane le ka la morena babi ba mothagase ba bolela phatlalatša ke bolela ka baga Eskom ba tshwara kopano e le ge ba be ba rata go tlhalosetša setšhaba gore bona batho ba modimo re na le mathata a Eskom ebile mathata re a tseba gore a dono tšwela pele o ka re sa dono ba le ona nako le nako ba tlogile ba bolela phatlalatša gore bothata bjo bja go kgaotšwa ga maatla a mothagase bo tla dula bona le rena nakonyana e teletšana ya mengwaga e motho mongwe e ka no fita e mebedi aowa bane bjale re rata gore nke le kgone magagišo re boledišane le bona ba industry ye ya Bolota Bahu le gore bolokela Bahu ba rena gore na mathata a bona ke a fena le gore na ga botsebotse ba bona o ka re tharollo solution e ka ta ya ba eng ge re ya kua pijana mo mogaleng re na le tate mo nageng legae e le go modulasetulo wa tikologo go tšwa South African Funeral Industry gomme re re madumeši ao papa ebile re re ngwaga o mosa go lena re a le amogela mo lenanong la rena la Tabakgolo Thobela ya ona motho ka mothata pukeng ke na le kolofelo ya gore le wena wa bona gore a jala ona o ka re o ele ba tshwanetse ba re kitima le yena ba gešo ke ka boripana ke nyaka gore kitimenyana ka lebelo re mothola re bone ona re ka se kgone go boya le yena na ke bolela ka modulasetulo wa tikologo go tšwa South African Funeral Industry gomme ba thatlapuke wa leka ka mokgwa ka kgona ka gona gore a mokhwetse mo mogaleng re boledišane le yena a ke na le kholofelo ya gore bjala ona o mokhumane tate monageng le gae madumeši ya gore la amogela re re ngwaga o mosa go lena papa Thobela doctor majara e ntšhanta twaka ke lo tšhisa bohle ba Thobela FM ba mamedi ka moka ke re re a leboga ebile re nyaka ono le lebogiša ge le kgweditše nakonyana ya gore le re bolediše ka baka la gore re bolediša ga lena go tla thuša setšhaba gore se kwišišona lena le eme kae re kwele sello sa lena papa legae sello sa lena sa gore banna lena bjale ka Bolota Bahu re le šišinya gape gore bothata jo bo tlile bja mothagase na ge re ka no le botšiša le lla ka eng ga botsebotse bo papa rona bo rra dimotšhari re bone gore go botoka gore re tle mo mmusong wa rona le balmamedi ka moka ke re papa re ba kope ka nnete re ke re ba kope gore ra bona mathata a load shedding now load shedding remember rona as Ravudi Romotchari re tshwanetse re bane le generator re na le tsona mare ba mamedi ke kopa le gopoleng generator e tshwana le koloi mamedi how we run over and over okay save mare at some point it will give up and that's what we are trying to say to our community members mamedi rona bo ra di mochari re tlo go kopa re gopola go bo papa le bo mama ba na le di comorbidities doctor ke
ke ra gona go malwetse a ne a le teng before motho a ka robala ke reng tatwaka so malwetse ao sorry decomposing even accelerated at the time of death in that work. So with this you then have a situation where you are then able to control the temperature. Cold room in that water. We are not saying we are at that point in that water, but we are also saying, Bamami, COVID a ke le pakiseng le baeng ba fuba lona ke yona re tlisang gape re ka se thusa ha re tla itlisa e se suggestion mo mamameding ba rona gore re tlo le kopa gore a ke bo re be mo 2 weeks o sa le gona ntate Mnage wankutla ke na le lena papa. Thank you. So ke re tlo kopa mamedi go tsaula le seng ka sona se ba tsena go ke re fokotse malatsi gore malala a motho di mo fridge ke be ka yana se ka sa ka ntatwaka fridge ya gago ya mo jarateng ya mo ntlu a ko lo le sheba gona lo o lo sheba 2 kg ele ya gago ya IQF o sheba gore e sampane e le thata the way ne le thata ka teng ha no o e reka because load shedding ha e khona se ya dijo mo fridge ya gago mo ntlo a o batho di fridge tsa rona as much as re beya all the mechanisms in place ba mamedi ha rona a re ba tlo rona re be yona part of the program gape ntate le ga ngompotse ka re le a shishinya ibile le khopela ba dirishi gore ba kwane le lena le bona go re ba le kwa khopelo le bona go re ba ta kwana le yona ntate doctor ke bua gape ke re se sona because ba ile ba botsa go ntwa ha se tsi e be re ga bontsha gore ka COVID ke mo le re khona re bereke ka kutlusi no e re bana le yona mmame ke a kopa a se pataletso a gona motho o fosiwang gore a retse yana a ke re e sheba le masheleng a so those are the kind of things that we have conversations le ba mamedi ba rona mamedi utlile ka wena weekend re tsong go yona ba re load shedding go for the next 2 years ebe is going to be permanent wa bona go ha go tobana le mathata a yana as ke tsholo go generator e tshwana le koloi ke tla savisa e boe ke savisa but now when you have long hours outages in that water you then have challenges so bona le tsona e kwagala wa tso o file motlhalo mo botseng tatele gae wa gore ka nako ya COVID-19 re ile ra tshwanela go re boloke ba khuba rena ka morago ga matšatši a mararo no ba 3 days na mile re kitima re ya boloka ka pelanyana kgopolo ye le nang le yona ke e nyakile tshwana le yona ga botse ka gore le boletse ntate Mnageng gore di generator le na le tsona la bala la etsa gore le koloi ge o e sebisa e na le o lapa le nagana gore di generator tsa lena motho mongwe a di kgone go butsetsa mollo o nyakang ntate doctor ke a bua gape ke re ba mapedi remember go load shedding e re dila ka yona it has been happening for the last 5 years mare ka se sebaka we are now seeing it in a very severe manner go ra gona gore e feteletse le se re kwaitseng now if we don't see re bona go kopile gore hela ha re sa buisane ka dilo tse re tlo bona re na le mathata and ke bona conversation e re banang le yona le ba mamedi ka se ba ka re a ke re lokiseng before go tla senyega because rona a re ba tlo ba part of the community if we can government re eletsana how were we part of the solution to come and make sure the dignified manner ya bafu ba rona is always kept because that is the importance ya rona mamedi rona re mona to make sure lerato la gago le sapo la gago le le setseng le rona a ke re you have given them for us to take care it is taken care of at all times and that's why we are also coming re a re le patelletse a re le force re tlo kopa tswe re be matsogo re ra phaphatsa re kopa re buisana le ra motlhare wa gago ha go sa kgonagala a go kgonagala mare mo no go masheleng a teng la khona le bontshana go ema mangwa mo tio ka mo zone 7 ya shego mangwa mo tio ka mo botokwa
a ke batle ba ka pele re tsamayeng re yeng go dirapeng ya kgonega mmamedi a ke re sa bontshanang re ntse tabeng o ka re o ka etsa mo Afrika Borwa ke ye ka COVID-19 re bone gore malwetse e kgonne gore e etse le batho ba rona because go le ga bana le dilo tse tshwanang le bo di-live streaming ga bana le tsone dilo tse tshwanang le gore batho ba kgone go kena ka di-internet. This is our time to embrace technology. This is our time to make sure we are getting into the fourth IR, Doctor. Because we have given up on the generation different outcomes. Ya kwa gala ke na gore gone bele a re emishanyana ga nnyane nna le wena a se nako e telele kutsonyana re tlo no emishanyana go senene ke moka ka morago ga dintlha tša ditaba tše di tšea metsotswana fela ra tara boelela moyeng ra tara feleletša taba ye ga botse nna le wena o ntshwarele bjalo tata re boya go wena o se ka ba beya mogala fatshe. wa tseba ke re boledišana ka tabeng wa botlhokwa she e re ama ka moka magagešo gomme ke boledišana le modulasetulo wa bona ntate legae nkompotse o na le tsebo ya gore mafelo ka moka a lena a o boloka Bahu go ka ba go ina le ba ba senang le di-generator tše bo papa remember gore this businesses tse re nang le tsona re na le ba bang ba simollang re na le ba bang ba nkang di-pension ba tlang ba tlong ba bona gore ba ka simolla. I law are regulated to make sure that we have backup energy, we have backup power. Yes, we have one or two. But our members, we are compliant and making sure we're making available the resources available for the members the community at large. Ke nyaka o go rena ka baka la gore Eskom maabana na maabola pudi maabane e bontšitše gore e tla theošetša level tša bona fasenyana go level 3 mohlomongwe le level 4 go kgonega le bona gore se e ka ba kimollo go lena go ba go no swana bagolo ba ka ke kopa ke itlise go no tshwana and ka ke itlisa yalo ke go no tshwana gonne because mo di township tse dingwe tsa rona ke bua ka yona Thembisa ke bua ka yona Soweto mamedi kana di load shedding schedule se se ra di bona di teng. But some of these townships, they have longer hours for the schedule, for the load shedding that is a so now Eskom is a good but the township the members are on the the load shedding are not regulated so those are the very same problems. We have really community, government. I can learn concerning the listing out Balua load shedding. So that because we are also in the township, so load shedding is taking place in Bakolobaka. It becomes different for the government, difficult for the government to but Luna, because we are essential services, that's why it's the same as COVID. We were deemed as an essential service, and we are asking our government for it. Essential services are no striker, readily available at all times for all emergencies. You need to also prioritize Rona as an industry to make sure that we are ready and available for our communities ba tlhokan thuso ka moka le moka ntatswana ke naka re rume nna le wena ntate monageng ka boripana o bona o ka re tharollo ya nnete e ka le thušago le lena bjale ka di-funeral parlors e ka ba efe e ka ba tabane ya go boloka ka pianyana goba motho mongwe le na le leano le lengwe ntate doctor yona it's a solution ya ka pele. It's not a long time solution in that water. It cannot be one because we are also responsibility tradition is about so these things we need to make sure we are always clear. Yes, the solution at this moment is for our government to sort themselves out. But Lona, Mokgatlo wa Afriforum o re lona se ba ka rekisa power. Mamabedi Ona baga ready motor re ka emisa matsogo pele re kaya le rona ke ra reka because we are looking for any available source of power to ensure that
morati wa gago ke bua ka mmago ke bua ka ntatago o se a itshoballetse is never taken in like re mo hladise we make sure that re mo tshwara ka mofuto o tshwanetseng ka mona di hotel tsa rona se ba ditsa di mochari ba go lobaka ntate monageng re lebogile kudu boledisana le wena go tswa SAFT na le kholofelo ya gore ka nnete ba theeletši ba tla kwa le boipiletši bja lena ba le thuša ka mokgwa o ka kgona ka ona taba e motho mongwe ra ba rata ra e tlwaela gore ka morago ga nako e ka re ka boloka mokgwa rena re lebogile Doctor go leboga rona le bamamedi ba rona le go ba le boroko ra leboga o theeletše Thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa tabashiwe ba gešo tabashiwe ke bona le taba e togao e le ya nnete e le gore tshwanetse gore re e bolediše re kwane ka yona re ko na lena le reng kile ga mo re ka emelela re emelele monna gešo re tšee ba mathomo ba bane a ke tšee ba batlhano ga botsebotse a ke tšee ba batlhano ba mo di-WhatsApp voice note tšana re kona wa mathomo o reng o mongwe tlhatlha phokeng ke gopela go tšea putšo ya pele ntate mašamaito ya ka nna ke bona ka gore taba gore tlhore ya go diterateng re pelaetša ka taba ya motlhagase e no ba fela tshenyo ya nako le go tshenya tše dingwe dilo tše re di tlhokago pete re no emela ba Eskom ka nako ya bona ka re ya bontšha ka re ya tshepiša ba dire mmereko wa bona ba se under pressure ke senya ke rialo Martin Mokgatlo o tinga mošomašo ke magolo ga re mo number 2 tankeng ya leboga Martin re a leboga Martinos re a leboga ba re tšea o thale o fofa banna ga o tuletile senya nako a re meleng ba go ba motlhagase ba o feta motlhagase ba re botse ke bone ba re mengwaga e ka ba emebedi ke dikgwedi ga botsebotse o di bala o ya kwa mengwaga e ka ba emebedi ba taba motho mongwe ba kgonne go rarolla bothata o mošo Thobela ka kgašong Dr. Mashamaite ga mo le thata pokeng le bola le batsimela re biphahla ka pasha skra ka boripana taba ya gautjo ya motlhagase e tlogo e ama batho ba ntši kudu ba bangwe ka gore ba tšhitse ba latlhegetše ke mebereko cause o ka se re mola motlhagase o tsamaile wa šoma ba bangwe ba šoma ka motlhagase o ke nnete dikhamphane tše dingwe di dira tšweletšo ka taba e ya motlhagase gomme ge motlhagase o timile ka moka ba duema khumana ba bangwe bile ba patlame e le gore le patlame ka fase ya metšhene le patlame ka fase ya dilori bjale ga o sa šomiwa le letile gore motlhagase o boya le tšwelepele o mongwe motheletše šo Thobela ntate moloko mašamaite ke Onesmus Moela ka mothembisa ke le kgonong ke ka seno ba rwana taba tse tsa Eskom ntate moloko di ba ke mathata di-appliances tsa rona di swele ebile re lapile Eskom e ka swele e lokile ntate moloko a re boeleng kwa segaleng kwa mo ba berekisang malatlha be re sa sokole disola tša bona di na le bothata ka lebo ba re boele mafelelo mathomong kwa re tswang gona re o šomiša malatlha batho ba modimo ba bangwe ba tsebe rona re bolela kaeng ba bangwe bana ba e ba belewa bo sena ditofo di tša go šomiša malatlha ba senatšo bjale a ke tsebe o na le reng a re tšeo mošo wa bone ale Madume ka kgašong Dr. Moloko ga ke bone gore mengwaga mebedi ba e beileng gore mathata a Eskom a tla ba fedile ke itlo kgonagala ka ge re na le presidente le Rutshaba go kgwatha di-ministera tša go swana le Bokwete Mandase le bo Pravin Gordhan ke Shotisnyolo ka mafefe bana kore ka mantšwa mongwe le nagana gore ba bangwe ba baetapele ba motlhomo ba beilwego ge re tšhaba go ba kgwatha e ka no ba e le bona mapheko a re paledišang gore motlhagase o tšwele pele ga botse na tšewa mafelelo šo ale Tabakgolo dumela mokoni ka mokgatlo wa re tlhatlhapokele wa theeletša nena wa ka nena bona re le Eskom a tše dingwe tšane re ka se diberekise le go gwanta go balabala o ka sa thuše ka selo mokoni e re ba go emela Eskom e motho yona nyaka go lokiša taba tša yona Kaizer le kosema batho ba fela pola dimšot re lebogile Kaizer re lebogile bjale re boela ka mogaleng magageso re bolela le wena thuši motheletše o re theeleditše doctor le kaena ke ra lena a wanna re tswe tamishan ba banga fao no ba tamiša banna ba šušwe ke ba bona ba tsikinya ditlhogo tša gore re ya ukwa monna gešo mošate nna tseba gore ke no ya go gwanta yona ke tshinya nako go itshegiša ka baagišane ka re batho bangwe ba roma batho go gwanta mola bona ba sa gwante ko moka ba lebeletse rena gore re le bathari e ntso re gwanta bona ga ba gona fao ka tlhake gore ne dingwe ba leka go tlhoma mekgatlho ya bona ya go tšweletša motlhagase bona ka bo bona empa ba tlhotlheletša gore batho bangwe ba gwante mogwanto o feta le tshenyego e ntši ka monageng e ntši e leng gore e bušetša mošomorago nna ebe ke no rara seng Eskom sebaka ba kgone go dula fase ba tethere mafelelong gona go tlo ba gwa fitlha
ke lebogile monna ga tswa ke lebogile ore skera fofa banna re fofa ona le ba bangwe ba ba reng bona ba ga go gona motlhagaso ba re lebeletse ba ka nota ba khumana matla o re bile ka re shwa ba alla rena re ba botseng gore ka ba direla motlhagase ba khumana le gore tono ba boima go dira jalo motheletsi ra amogela Thobela re bona le kae papa re ba mafuri wa tosi ke go amogela mafuri la sara rijo le la sello sara o tsoro o la lena bjale ka banna ba esho le a re taba gore na a ona ka mogole ka emela bjale ka banna la re botsa gore na re ka diang mokoni manna re gakane gore no re ka wela malahleng go ka ba kaone mara se hlare sa matho manna ke setse wonago gore ge re ya molapeng 24 ngere change cross o ya re ka change cross ala lebelelo wa ipapatša o ilana ka le gono ba ka riša mahlaga tšwetšego ga ba le ka 5 years ge ba paga le bona ga ba kgoronetše gore ka mantse mangwe le ra gore a re fetoleng sefapano se re se bjang ge re kgetha motho mongwe re fe ba bangwe sebaka ba palelwe mengwaga e metlhano le bona re bantšhi ya ge ba paletse mengwaga mehlano is enough it's go 20 years or 29 years o ya ka 5 years e fela ga paletšwe ya mo kgoronetša because ga re bjale go ka lebelela go le bolela fela ba ile ge mandi ke ntši ba lefatsheng ge batho ba tletše ka mola ba tloše batho ba ka ntle ba kgahletse ka mo le rena gantse ge rena re ya go bona re ya ka dipokelo re ya ka ditokomane mara fela ge ba e tla ka mo gore ba no tlang fela gore ba tla ka lelo gore ba tla ka ngare sea monna ga tšholokile ke na le kholofela gore ya kwa gala tabe le lena ka mokgwa e bjang ka gona e re ke tše motheletso mongwe re tswela pele motheletsi re bolela ka maatla a motlakase dumela Thobela mokole le kae na ona ke le kala o tswa mo speed pente ka mo ke a amogela mokone wešo mokone a kere metlakase gore owe ko go ga boima nke sekalamelelana le ka lete di sa reng selo batho ba bangwe ka motlakase ba sa nyako go patela motlakase bona ba reng ka bone ka gore motlakase o ima because o kry-ile overload ya batho ba kana-kana la mekhukhu e tletseng mo toroponne e sile motlakase yona ba tshuma ka batho ka la bona ba tlile diterata motlhe mo a ke le go bona mo motlakase o kwa boima mara o tshwanetse re tabeng e bolele ba ba emeletsang ba ba sokotsa batho jang ba ha o le thuso ka mokgone ha o le thuso ba patela mokgone tshwanetse le patele ka moka lena gona bjale lesitse le no sola gore re lla ka motlakase empa a re lebele dilo tse dingwe tša di ya gore motlakase wa rena owe ka baka la gore wa imelwa batho ba wa imelwa mokgone metšhine wa e nyatlega gora gore e tlo nyatlega a go se sky mara be ke mo bona batho ba Nigeria ba feta 200 million batho ba le ba leng ka ba se dile ba feta rena ka mo South Africa mala go nya o ya le yeo jale motlakase ka sa o ima bjang o kwa e le kala mokone wa ntšhi dikgolo kwa getse monna gešo ba re batho ba modimo a re lekeng go dia dilo ka ditsela tša maleba ka gore ke bone se sengwe sa ditshwantšho sa gore kae wa tsa diterata di kitima ka fasa mabutse dingwe di kitima kwa godimo kua ke diterata tša batho ba ba itokeletseng motlakase ge ba tima mo ba šala ba laeta ka morago a ke se na bokgoni ba go laeta motlakase o re tsebang o na le kotsi ka mokgwa ba bokgona bjang ke batho ba borena ke batho ba re phelang le bona ke batho ba e le goreng ka nako e nngwe re ka no re le bona ba re tshwere ka megolo ka baka la gore ge e le gore rena re tlela pele go lefela motlakase bona ba o šomiša sesolo